Yesu en kambepi tepangkapangkale tungkuk. Marko number 14 sambat 32 ngam 42. Tembe Yesu ngat mangi endok pet no koi Getsemane katakatan bandang nganggalang. Ngatombi Yesu lo mangi la nak ngam namoro tangalambi sinte ngan piparut untang enong. Yangapi Petro, Yakobo, ngat Yohane yanang kapingang. Mangapi enlok plon nepek indang metak wala nandum malapta sanak taumbi. Gempan pumbi enong. Kanang na nanduam kola sanak tarak. Kambetok wap nand. Sintang orok papi kakirinem parut. Yesu lo untang ngapi lakat ngangayem bi kwelan pipambi. Telak no parekta. Malap bembem dok nain wala en maklewok wala kulum yambat namoro tangungo. Ende enlok manda pron peula apa katangambi nungo. Ombep. Dak nepe katak wap teterew. Wala tambi dak malap ngan napma tekenam. Kan, dak nokok nanantan na nam kamat krewa, nam sanak. Dak ntiak nandrang, wolok tuap ngan indaun. Tambi Yesu lo mawangi tepet kat no endong untanem ngambi. Dompalum yambambi Petro la nunguk. Simon, dak ndaw lang ba? Dak nain duman kan kait paling dok kuat namba. Wantang engapi enggo. Sinda kait papi. Namuro tamparut. Namkangbi. Tukuyuk inda samumbi. Yom kanang pipanilang. Nekta, sindok kanang sila biangkan dandam tentelok nandrak. Gan, panggap sila malapter. Yesu luwuntang embi nombo yambi ngambi nomoro ndama tungkuk untang anggot nombo tungkuk. Nomoro tungkuk tere umbi nombo ngwangangilong undanem pam yampung kukun taut si malapte umbi tau pakala. Tau na nanin malapi manda natik nanelang wala nandu malaptang. Tambi Yesu lo nombo ngam nomoro teterembi mawangilong undanem bumbi nain tepet kat no tambumbi engo. Sintang kamanggot daumbi slak patanda tang ba? Iptuat nandang ama sasanak yom ama lok kasipulon kamakamatok nain ip indala. Ngala malarumbi ngane wakaut. Bola tanam lok ama ip nap tambun dumalalak.